South Africa. Nginenkinga lana. Ngicela ningisize ningibonise ukuthi lento yenziwa kanjani. Ngangizohlaselwa umuntu emzini wami. Esengenile impela epassage, umuzi wami nje mkhulu. U17 room kanje iblock engapha. Wangena epassage egate-ini libuyiselwayo ebazi ukuthi uthola imvume eqala before ungena. Wangena ephethe umkhonto, ngase ngizwile ukuthi uzongwaza kodwa ngangingazitshela ukuthi ngempela ngafika lo mfo ngoba ngangimazi kancane. Ngempela wafika lo mfo. Mangimcela ukuthi akaphume nomkhonto, wali ukuphuma nomkhonto. Waze wabala wasuka impela weza qathatha kimi esebona ngithatha ingane yami ngena nayo ngaphakathi encane eyayino 2 years. Then lo mfo wathi mayisefikile sethi uyangigwaza wahluleka anti nginaso ke isibhamu semthethweni ngavele ngasidonsa ngamdubula wawaphansi ngaphuthuma masinyane epolice station ngazambisa mina epolice station afika epolice station so sonke statement ahamba amaphoyisa ayochecka indaweni eyenzeke isigameko abuya amaphoyisa athola ukuthi kwenzekile ngendlela ade ngisho ngayo impela babuya ngahlala lana ngaze ngadedelwa ngolwesibili kodwa ngesonto ngiboshwe mina kuumgqibelo ngesonto wafika iphoyisa kanti la kubo sibongo ufanana nalo muntu engimbulela ngathola ukuthi sokuyena ozoba umseshi wecala lami into ebuhlungu lo mseshi wangidileyisa ngomsombuluko okufanele ukuthi ngabe ngahamba ngayovela enkantolo angangaphuma ngaleso sikhathi wazi wabuya ngolwesibili ngaze ngahamba ngolwesibili mina ngayi enkantolo wanginqinisa senginqinisa ebusuku ngomsombuluko sokuzosa kube yilo kungani ulwesibili ngahlala ke ngaze ngaphuma uma ifika enkantolo uma ifika kimi lapha yana esitoksini ezongibuza ayiwangiquestion ama-question anzima kakhulu lokho engibuza into eziningi akanganeliseka ukuthi lo muntu uyena ofikile wazi ngihlasela ngayibuza ukuthi eliphoyisa kwaba yilona elingibuza izinto ezinzima kanga awungathola mase ngithola isibongo ukuthi kanti ngempela ila kubo wakhe lo muntu lo isibongo ngqo isibongo esisodwa into ebuhlungu ke bantu base South Africa leli phoyisa engikutholayo lathuma abantu lathi abathatha impahla zami izinto zami zemizi yami yombili bangiluthela izitoro zami zasala zi-empty and labantu bangiluthela kulona umunye uzibali baze babeqhaqha ngisho iroof beqebula ngisho ama-tiles phansi mina ngiboshiwe ngaleso sikhathi ingane zami zaseyibalekile sezisekubhacini ngathwala kanzima mina ngazi mina ngaphakathi ngiboshiwe and ngesatheni ngitshelile ukuthi into eyenzekile emzini wakho ngiyayisaba leso simo sakhe sangenza ngaze ngacishe ngayibulala ngicabanga ukuthi umuzi wami uhlaseliwe abantu thize babulala ingane zami yonke into so ngaze ngathola sengiphumile ngolwesibili ukuthi hayi ingane ziyaphila ngilutheliwe ngithathelwe zonke izinto zami ayike ngaphuma ke mase ngiphumile ke abantu babe sebengifonela sebengitshela ukuthi ke hayi wemfowethu into ekwehlele iphoyisa ikade litshela abantu ukuthi abaluthe iphoyisa ela kubo wakhe lo muntu elisibongo ngqo esisodwa and mina lathi kimi liyabazi abantu bakubo walo muntu balihlaza vele lesibongo lesi sidumile angifuni ukusisho la lesibongo elokho nganeni kulento ole engikhulumayo so labancoma ukuthi liyabazi abanzima ebayinkinga kodwa ligcina lingangitshelanga ukuthi benzeni kanti livele nale la kubo wazi kuzole sibongo manje njengoba uqala unyaka kuJanuary kufuneka ngabe ngilapha emzini wami angikho emzini wami leli phoyisa la ngisuspenda lathi ngingayi le emzini wami ngoba mangiya le emzini wami lathi kusabela ukuthi enkantolo mangiya le emzini wami bengenzeka ngihlaselwe kanti lona elenza ukusa lenzela ukuthi ngingabi namali zokwazi ukukhokhela abameli ngize ngithola abameli mahala ukuze ngizokwazi ukuthi ngibheke kalula and ngingasondeli le la ngizokwazi ukuthi ngithole khona information ukuthi lenze lemkhuba le yokuthi lithumela abantu so ngifisa ukwazi ukuthi uma ngabe uyiphoyisa leya wesithembele kiwo enza izinto ezinjena esebenzisa amandla omthetho
kufanele kwenziwe njani njengamanje, yini okufanele ngiyenze. Sengibekezelile unyaka wonke ngoba lento yenzeka ngo-April, sengibekezelile unyaka wonke. Manje ngihamba lelo cala ngomhla ka-31 kuJanuwari lo ka-2023 ngiyakilo futhi leli cala. Selithuthile ke manje, seliku-region court leli cala lami. Iy'hlobo zami ziphatheke kabi ukuthi loqhubeka icala, ekubeni abantu bona bangiluthela ngapha baboshwa badedelwa kwathiwa abanacala, bafonela amakhosikazi ami kwathiwa amacala labantu aphelile ngoba bukho ubufakazi. Ekubeni zabanjwa izinto kibo, mina ngapha kunobufakazi bokuthi lo muntu nginabo ubufakazi, kunobufakazi ukuthi lo muntu lo uyena owayengihlasele ezongigwaza ngomkhonto, and nginabo ubufakazi bokuthi wayekade esho ethi uzozongibulala ngoba khona nesihlobo sakhe sasazi ukuthi kanti lo muntu ngempela uyazi uzongibulala. Into engangingayicabanga ukuthi lo muntu engayenza lento ngempela wafika ngempela, owayesebatshela ukuthi yena mina ngeke ngimdubule, ngohluleka lapha kuye. Manje ngifisa ukwazi bantu baseMzansi, aningisizeni ngenze njani njengamanje. Kufuneka ngibuyele emzini wami, ngiyasebenza lapha, nginesitolo, angikwazi kwenza lutho, angikwazi kusondelana nezingane zami. Ngenze njani? Ngicela usizo lapho, and leli iphoyisa ngilenze njani? Yikuphi okufanele ngikwenze? Ngicela ukusizakala ngempela.